Twongeye kubaha ikaze ku makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Ku munsi wa 303 igisirikare cy'Uburusiya gikandagiye ku butaka bwa Ukraine, hongeye kumvikana inkuru y'incamugongo ku gisirikare cy'Abongereza. Abacancuro b'Abongereza bagera kuri 800 bafashwe mpiri n'igisirikare cy'Uburusiya mu mirwano ikomeye yabereye mu nkengero z'umujyi wa Kiev. Ibitangazamakuru bikomeye nka Russia Gazeta, Belarus Departize ndetse na Bombo Today biratangaza ko ubwo igisirikare cya Ukraine cyashiranwaga n'ibikoresho bya gisirikare, batayo zigera kuri 2 zose zaguye mu mutego w'abakomando ba nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Biravugwa ko abenshi muri bo bahise bafatwa mpiri, abagera kuri 800 bose bakaba imbohe z'igisirikare cy'Uburusiya, bakaba bajyanwe muri gereza ikomeye ikomeje gushyirwamo imfungwa z'intambara zikomeje gufatirwa ku kibuga cy'imirwano iherereye mu majyepfo y'umujyi wa Kiev. Amakuru mashya ari kuvugwa ku kibuga cy'imirwano nuko igisirikare cya Ukraine cyamaze gushiranwa n'ibikoresho by'intambara mu gihe bagitegereje intwaro zikomeye basezeranyijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO. Ingabo za Ukraine zikaba zabuze icyo zikora imbere y'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin gikomeje kubotsa igitutu. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande mu mujyi wa Lviv hongeye kumvikana ibiturika. Abari muri uyu mujyi bakaba batangarije Bombo Today ko misile z'igisirikare cy'Uburusiya zikomeje gusekura bikomeye ku bice bitandukanye by'igisirikare cya Ukraine, ndetse n'ingufu z'amashanyarazi zose muri uyu mujyi zikaba zamaze gushyirwa hasi na misile ziri kurekurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Ni mu gihe kandi ibitero bya kamikazi muri uyu mujyi byiyongeye, aho drone za kamikazi zikomeje kwisekura ku mazu maremare, ibigo bya gisirikare, ndetse kandi biravugwa ko mu gitondo cy'uyu munsi indege z'intambara zabyutse zizenguruka ikirere cy'uyu mujyi. Ni mu gihe kandi mu bindi bice bitandukanye nabwo igisirikare cy'Uburusiya cyakomeje kumwisha urufaya rw'amabombe mu bice bitandukanye. Umujyi wa kabiri mu gihugu cya Ukraine, Kharkiv, nawo ukaba ukomeje gusukwaho urufaya rw'amabombe, aho indege z'intambara kabuhariwe za MiG-35 ndetse na Su-57 zarekuye misile karahabutaka zigashegesha uyu mujyi bikomeye. Biravugwa ko uyu mujyi wa Kharkiv waba uri kubarizwamo umubare munini w'abacancuro ba NATO. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyashyize imbaraga bikomeye mu rwego rwo guca intege aba barwanyi bari muri uyu mujyi. Ni nako kandi bivugwa ko umujyi wa Odessa ukomeje kwibasirwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya ari guturuka mu nyanja yirabura. Amato y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya akomeje kurekura misile ziremereye. Misile nshya zoherejwe ku kibuga cy'imirwano na Perezida Vladimir Putin zikaba zashenye bikomeye ubwirinzi bw'ikirere bwashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka gace, zarindaga ibyambo bikomeye bya Odessa. Aka gace kakaba ari kamwe mu duce ducishwamo intwaro ziba ziturutse mu bihugu by'uburengerazuba, ndetse uyu mujyi wa Odessa ukabarizwamo ibirindiro bikomeye bya gisirikare bibarizwamo umubare munini w'abacancuro ba NATO bafite akazi gakomeye ko guteranya intwaro ziba zivuye mu bihugu by'uburengerazuba. Uyu mujyi ukaba ukomeje kwibasirwa bikomeye na misile ziremereye ziri guterwa n'igisirikare cy'Uburusiya gikoresheje amato y'intambara aherereye muri iyi nyanja y'umukara. Ni nako ku rundi ruhande bivugwa ko igisirikare cy'abacecene kiyobowe na General Kadyrov kiraye mu murwa mukuru Kiev. Biravuga ko umurwa mukuru Kiev waba umaze gukandagirwamo n'abacecene, ndetse mu burasirazuba bw'amajyepfo y'uyu mujyi akaba hongeye kumvikana imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacecene ba General Ramadani Kadyrov. Biravuga ko aba bacecene binjiye mu murwa mukuru Kiev bafite inshingano zikomeye zo kugaba ibitero bikomeye ku birindiro bya gisirikare biherereye muri uyu mujyi, cyane cyane ibigo bya gisirikare bicumbikiye abacancuro ba NATO. Aba bacecene binjiye mu murwa mukuru Kiev mu gihe bivuga ko hari intwaro zaciye muri humye igisirikare cy'Uburusiya zikinjirira ku mupaka wa Polonye. Kuri misiyo ihambaye y'abakomando ba General Ramadani Kadyrov bakaba bafite inshingano zo gusenya ububiko bw'intwaro buherereye muri uyu mujyi, dore ko abaceceni batangaza ko bafite amakuru yizewe ko izi ntwaro zamaze kugezwa mu murwa mukuru Kiev, kandi bakaba bafite amakuru y'ubutasi agaragaza ububiko bwose bwaba bucumbikiye ibi bitwaro by'uburengerazuba. Ibitangazamakuru bikomeye Belarus Departize, Bombo Today ndetse n'ibindi binyamakuru byandikira imbere mu gihugu cya Ukraine n'Uburusiya biratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyubuye ibitero bikomeye mu mujyi wa Odessa, umujyi ubarizwamo umubare munini w'abacancuro ba NATO. Uyu mujyi ukaba uherereye ku byambo by'inyanja y'umukara. Uyu mujyi kandi ukaba ubarizwamo ikigo gikuru cya gisirikare giteragirizwamo intwaro zose ziba zinjirijwe muri iyi nyanja ziturutse mu bihugu by'uburengerazuba. Misile ziremereye ziri kwisuka kuri uyu mujyi. Indege kabuhariwe z'intambara za MiG-35 ndetse na Su-57 zikomeje gusuka urufaya rw'amabombe kuri uyu mujyi, ndetse kandi igisirikare cy'Uburusiya kiri gukoresha drone za kamikazi zikomeje gusekura ku bikorwa by'ingenzi bya gisirikare biherereye muri uyu mujyi wa Odessa. Tubibutse ko kuvuga igisirikare cy'Uburusiya cyatangiza ibikorwa byihariye
bya gisirikare uyu mujyi wa Odessa aribwo bwa mbere wakwibasirwa n'ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya, dore ko uyu mujyi yakunze kurindwa bikomeye n'igisirikare cy'uburengerazuba kubera ko bakekaga ko uyu mujyi uramutse ufashwe byakorohera igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kwinjira byoroshye mu murwa mukuru Kiev. Mu ijambo rikomeye Perezida Vladimir Putin yabyutse acisha ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya byibasiye uyu mujyi wa Odessa, aho yongeye gusaba ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubufasha bukomeye bw'intwaro ndetse n'amafaranga iyo gusana ibyangiritse nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gisutse amabomba aremereye kuri uyu mujyi wa Odessa. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi Perezida Volodymyr Zelensky atangaza ko ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya bikomeje gushegesha indi mijyi itandukanye nko muri Donbass. Umujyi wa Svatov ugenzurwa n'igisirikare cya Ukraine wongeye kwibasirwa n'amabomba y'igisirikare cy'Uburusiya. Umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Ukraine aratangaza ko bamaze gushyira umubare munini w'abasirikare muri uyu mujyi ndetse n'ibikoresho by'intambara kabuhariwe. Umubare munini w'abacancuro ku kibuga cy'imirwano nabo bakaberekeje muri uyu mujyi, aho bagiye gufasha igisirikare cya Ukraine kurinda uyu mujyi ubarizwa muri Donbass. Mu gihe intara ya Donbass igenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya, gusa uyu mujyi uracyabarizwa mu maboko y'igisirikare cya Ukraine ndetse igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyamaze gukanira kikagaba ibitero bikomeye muri uyu mujyi mu rwego rwo kwirukana igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba NATO babarizwa muri uyu mujyi. Uyu mujyi ubarizwa mu karere ka Luhansk kamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya ugenzurwa n'igisirikare cya Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya kikaba cyatangije umurongo w'urugamba mu rwego rwo kwirukana abasirikare ba Ukraine ndetse n'abacancuro ba NATO babarizwa muri uyu mujyi ubarizwa muri Luhansk mu rwego rwo kugenzura byuzuye intara ya Donbass. Nk'uko Perezida Vladimir Putin yatangije ibikorwa byihariye bya gisirikare avuga ko agamije kubohora intara ya Donbass ituwe n'abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya bari bakomeje gukorerwa jenoside n'ubutegetsi bwa Kiev. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru Perezida Vladimir Putin atangaza ko yatumye atangiza ibikorwa byihariye bya gisirikare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije mu kigo gikuru cya gisirikare Pentagon iri gucura imigambi yo kohereza abacancuro benshi ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine ndetse n'ibikoresho by'intambara byo ku rwego rwo hejuru, aho biyemeje guhangana bikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwemeza akayabo k'amadolari agomba kugura ibikoresho bigomba kwinjizwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Ukraine gukomeza guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abacancuro benshi baturutse muri Amerika y'Amajyepfo bishyurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo bakaba bagomba guhita binjira ku kibuga cy'imirwano mu duce twose turi kuberamo imirwano ikomeye nko mu mujyi wa Odessa ndetse no muri Donbass mu bice bikigenzurwa n'igisirikare cya Ukraine. Generali mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Miller yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje umubare munini w'intwaro zigomba guhita zinjira ku kibuga cy'imirwano, harimo ibimodoka birasa misile zigera mu ntera ndende bya HIMARS, ibimodoka bya M777 birasa ibisasu bya rokete ndetse na drone z'intambara zikorera misile. Ibi bikoresho by'intambara byose byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba bigomba guhita bigezwa ku kibuga cy'imirwano mu maguru mashya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zamaze kwemeza ko zizakora igishoboka cyose zigatanga ibikoresho by'intambara ku gisirikare cya Ukraine kabone nubwo ububiko bw'intwaro bwasigara bwambaye ubusa, ndetse kandi bakomeje gushishikariza ibindi bihugu byose bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO gutanga ibikoresho bya gisirikare ku gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe kandi Kiev iri mu mugambi wo kubohoza intara ya Crimea yigaruwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu mwaka wa 2014. Umuyobozi w'ingabo mu gihugu cya Ukraine akaba yongeye kwemeza neza ko igisirikare cya Ukraine kiri gutegura intambara ikomeye hagati y'igisirikare cya Ukraine n'Uburusiya, aho bavuga ko biteguye guhita binjira mu ntara ya Crimea bakayibohoza. Umuyobozi wungirije mu kanama k'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya akabera aho zari na perezida w'igihugu cy'Uburusiya Dmitry Peskov yongeye kwibutsa Ukraine ko kurasa mu ntara ya Crimea ari ikosa rikomeye ryaba rikozwe n'igisirikare cya Ukraine, bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cya Ukraine ndetse n'abakomeje gufasha igihugu cya Ukraine. Gusa na Perezida Volodymyr Zelensky akaba yunze mu ry'umuyobozi mukuru w'ingabo mu gihugu cya Ukraine akavuga ko igisirikare cya Ukraine cyiteguye kwisubiza ibice byose byahoze ku gihugu cya Ukraine byamaze kwiyomeka ku gihugu cy'Uburusiya. Ku rundi ruhande kandi ibihugu bigize Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gukaza ibihano bikomeye ku gihugu cy'Uburusiya. Ibihugu by'uburengerazuba byatangiye gufata ibihano bikomeye ku gihugu cy'Uburusiya kuva ubwo nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yatangazaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri. Uburayi na Amerika bakaba bongeye gutangaza ibihano bikomeye, harimo nko gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya bigamije gushyira hasi ubukungu bw'igihugu cy'Uburusiya, harimo nko kugabanya ibiciro bya peteroli igurishwa n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ubucuruzi mpuzamahanga.
Ibi bihano kandi byongeye kwibasira abaturage b'u Burusiya bashinjwa gufatanya na leta y'u Burusiya. Imitungo yabo ikaba yagiye ifatirwa mu bihugu bitandukanye by'Uburayi. Ibi byose akaba ari bimwe mu bikorwa by'ibihugu by'uburengerazuba bigamije gukandamiza igihugu cy'u Burusiya ndetse no kugikenesha ku rwego rwo hejuru. Perezida Vladimir Putin yongeye kwibutsa ibihugu by'uburengerazuba katarambirije ku bukungu bw'ibihugu by'uburengerazuba ahubwo yiteguye guhangana nabo, aho yavuze ko agomba gucuruzanya n'ibihugu by'inshuti ze cyane cyane ibihugu byo muri Aziya, agahagarika imikoranire y'u Burusiya n'abanyaburayi ndetse n'abanyamerika bakomeje kumufatira ibihano bikomeye n'igihugu cye mu rwego rwo kurimbura ubukungu bw'igihugu cy'u Burusiya. Ku rundi ruhande kandi Perezida Vladimir Putin yongeye gushyengurwa bikomeye n'inkuru mbi, aho yagarukaga ku itsinda ry'abarwanyi ba Wagner Group bari kurwana ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burusiya baguye mu gitero gikomeye cyakozwe n'igisirikare cya Ukraine muri hoteli bari bacumbitsemo muri Donbass. Iyi hoteli ikaba yaraturikijwe bikomeye na misile z'igisirikare cya Ukraine, umubare munini w'abarwanyi ba Wagner Group bakahasiga ubuzima.